Ok. Sada imamo predstavljanje studija za hip-hop predstav. Molim, now we're gonna do the hip-hop round, judge round. You know the last one. Who will be the last one? Mačko. Znači, dame imaju prednost. Ok, Mačko. Ajde, nešto, puti. Ljudi, vam pisak za Nives. Ja znam čak i nosim kada nas podrži. Nives, ali nije sasvim. Pravo iz Niš, Rade Pajić. Znači da pravi nešto. Ok. Ljudi, svi koji će dođu sutra u pola 2 na workshop ovdje kod Olija, ne se javno trenutni.
Ili dođite ovdje kada dajem stavljamo.